Embere rya Eirwariro rya Mbarara City Council Health Center phone yerarichereza okwiha kutandika kwesande hwire batwire no bakora batine mizo n'amashanyarazi ahabwa amabanja tap za mizona zikoma kare abazarisa mizi agubarko nabo mu ngaro baheza kuzarisa bakazano bagija no mu bucupa kandi zo zakamena zijwire cinuko so ruyari cyo kintu nshingirizo obugabe bw'abacyara so kubukura ngo warobye kugira ngo abacyara bakafuna obugabe ko ngumbwiro bwa.com wasanga ngo abacyara kazano babura amizi go kozesa Eirwariro ya government health center for kandi we government Mbarara City bagereza billion 40 buri mwaka mu budget zo kureba ngo abantu bambarara babaje n'ikintu cyo kushasha munonga ine cyandiko kitwabona eco rukoreka ngo Mbarara City Council etwireta rukushashora mizo ku rugo mu kwezi kwa mwenda umwaka ukwire 2023 kandi hataba National Road and Storage Corporation na bababanja miliyoni 2.7 na mwenda sasa n'ikintu cyo kushasha kushanga Mbarara City yona na budget yine nesenze tukushashura nka trading license kushanga nebura miliyoni 2.7 zo kushashura mizi Mbarara City health center for Eirwariro rihina office ya road mayor rihina office ya town clerk rihina ngona ryagati ya town dufunira mu challenge y'amashanyarazi na maizi kubura konka system zetu zibire ziri down but we are working on our systems kurebeka ngo erizoba twafuna maizi n'amashanyarazi mu Eirwariro. Omuhwezi wa meya wa Mbarara City Police Kamurongo yahiko mu Eirwariro okwetegereza mbera kandi nkwe kuragira ngo batandike kwera bakaza barko baheza kuzara ubwe barko batahira mizi embera yetarunungi konkana bahamasiko abo kwa mizi twaza kubantu tutahisaho emotoka tuzine zaza kushomba mizi gateho then ebitu na water bibene basettled konka embera yaterera ahingambira twaza wota baza ku tamizi agani twaza kubantu gatahisa hengaro keciro kimwe cyerizo ndiyo ninza kuterera aba national water no bari kutubanja ku making sure ngo bagarira abantu then system kuyija abantu baba binamizi kandi naraba amashanyarazi kureba nabo ngo tubabasa kusharaho abantu anyhow akabona government hari government bamwe ahabashaho abatina kugambira hakamera zitu nabagera ngo bwatanko babire nibihamwa mizi gahwiremo kandi ngo hato mukazi kwa rukweza kuzara bamujemo kutaha abo kwera cerre byo buyonjo bwe nano mwererewe embereji teteganisi Eirwariro eriryonka bit offices umwe ashtebe chikuru Mbarara City Council nozitahamwe kwasara hanyinda habwe cenuko eco rukorwa muri za kamena nebisesero ahabwo butaba mizi ahabwa TV West ndi area Sartugusa.